Сәлем бештер. Сәлем футбол яратусылар. Бүгін біз Мәскәү Асық футбол лигасының ойындарын қарайбыз. Кім бүгін бірінші орын алар екен? Хаумыр, менің есімім Резван, мен бұл турнирдің ойыштырушысы. Өзің қайдан һәм нинди командала ойнайсың? Мен Сибайдан өзім, мен тоже Сибай утарған команданы. Нисек уңыштар матчыгы нисек үтә? Бүгін біз еңдік. Челси финалда хәзер күтә, бүгіннің ойынды полуфиналда. Ниченче елдан футбол ойыштырыла башлады Мәскәүдә? Мен 2015 елдан башланым. Турнир үзе 2010 елдан үтә. Ярый, рәхмәт, һиңа уңыштар, һезгә еңү теләйбез. Рәхмәт. Сәлем, сенің исемің несек? Мен Байтерина Рошания болам. Қай жақтардан келдің? Мен Баймақ районы Шүлке ауылынан болам. Футболда яратасың? Әлбетте. Біз көрдік, несек сен яқшы етіп ойнайсың. Қасан сен футбол менен шөгыльләнергә башланың һәм несек сен футболга үдең килдең? Мен бәләкәй сакта авылда шунда егеттер менен уйный торганым. 5-6 класстардан. Бұл чемпионатта кызларның командаһы бармы ул? Кызлар ояк шөгыльләнмәйләр инде футболдан. Ояк яратканнар күргәнем юк. Кызларның футбол командаһы кирәкме башкортларсыз? Булганда яхшы булырны, әмма уны көтеп булыр микән? Үзеңнән таныштыр. Мен Данил булам. Мен рух командасы ойнап берем. Біздің команда финалға шықты. Шулай бик шатмын, һәм ошо ойындан соң аларга ойнарбыз. Шулай. Бүгін қиын булдымы? Бүгінгі ойындар үзенчәлекле булды, кайһыбер сакта кыйынрак тайны, кайһыбер сакта еңелене. Ну, бик кызык. Охшай. Бүгін достық команданы балеттірге келем дегенім, алдан үлгіріп қалманым. Ишеттім олар еңілгенін. Шуға хәзір Урал командасына балеттім. Бірінші матчта олар проиграли. Сибай уттарымен ойнаналар хәзір икенче тайм, тепей тайм. Буду болеть за них. Там мой брат играет по-английски. Он читал. Он просто талисман удачи. Просто стоит, за него забивает. Глазами играл. Тогда, когда ему надо выходить и голы забивать. Я тоже не кукурузу охраняю. Когда начинает... Менің есімім Рафис була. Мен Ремигарибов команданың капитанымын. Уже 4-нче ел. Бұл чемпионаттан да артығырақ ойнайсызбы бергәләшеп? Біздің көбінесе егеттер гимназияның выпускниктары инде. БРГ номер 1 имени Ремигарипова, шулай біздің есімім Ремигарипова. И біз алдала гел бергә укый торгайнык, бергә уйнай торгайнык. И шуга шул костяк маңа килеп, монда ойын башлана инде.
матче за первое место встречается команда «Рух» и Сибай Утары. Привет! Сибай Утары команда Кайнар. Салам! Команде «Рух». Привет! Возьмите руки, команда. И чемпионом 13-го чемпионата Башкир Москвы становится команда Сибай Утары. Сибай қалағы, Сибай қалағы, өткен баласы. Болырғын ұйымда, болырғын ғарса. Айдырмын дилер, ердарымды yıllay. Biz ұнытып болмай, туған қалап Сибай.